Hello mga kasin. Dati dito Kalye Crisologo dito Vegan City, Ilocos Sur. Kada kiti nakabuya ti problem of the day di Kalman. May ko may kasapsapulan ni Bebe. Bebe. Yeah. May kayon kadwendak umayak agtur dito Vegan City, adatay dito Kalye Crisologo. And then sa pulan ni Bebe, ni Beverly nga inawit iti taga Abra. Ayan. I-watching ka na kayo. And shout out kadigiti taga Vegan. Sabi tayo kadigiti adata abroad nga from Vegan City. Madam-dama aglugan tayo di Kalesa. Ito. Kalesa. Ayan. Hello. Kalesa kanto lang daman siya. Ha? Kalesa kanto lang daman siya. Ay nakapila ka? Ha? Mabalin ka lang. Mabalin? Ay wen aganaak lang. Kaya paki-share dito yung live streaming tayo mga kanemars. Awisen tayo digiti friends tayo. Tayo pasyaran diti Heritage Village diti Kalye Crisologo. Ayan, amok nga do digiti OFW nga mailiw launa yan nga umayag pasyar ditoy. Ayan, kita pansamantala habang bayat nga di kayo makaawid. Ayan, siyak na lang di mangitor kada kayo. Okay? Pasensya kayo, awan di of the day into no madamdama buyan nyo ti idikal man laing ni Manong Nemi siguro alas 2 tong agprograma ni Daddy kaya ita hintayo agtor dito yung Vegan City ngem gabutan na pudot aglugan tayo ti Kalesa. Ayan, aglugan tayo Kalesa. Yun. Negative load ng stars. Mabalik kayo Senti stars mga kanemars. Kaya kasupport tayo iti fan page tayo. Kasin alwadam adu chicks dita artistahing. Awan sa bulik ni Bebe. Ayan. Okay? Mabaling lang. Shout out kay Louie and Camille Brand dita Rawis City, Rawis Vegan City. Mami Teresita Cabanya Fuller iti Kabaruan. And digiti taga second floor Vegan City Public Market. Hello kada kayo. Ayan, hindi agturen. Ayan. Ha? Wen sa mabalin ta. Lugan. Oh, yeah. Tara, let's! Anusan nyo lang, nakuti. Noon ni Bebe, di kalman, nalaingag, kabalyo. Aglugan tayo matik. Ikan, Bebe. Yeah. Mapanta digital power sir. When boss sana. I-update tayo man kasi that abroad nga nakita na hindi nag-gingirid. Sir sa kanto mapanggil birthday ni President Quirino sir. Ay, wen. Sige lang, sorsoren ta amin nung mabaling. Makamutan tagsarita, damdaman mo. Napudot kami, sorsor. Kung timing yun sir, kung napudot ka nga naglugan yun sir. Ano ba? Lugan yun no malayong kami naglugan sir, o maglupas sir mo sir. Oo na, doon na ititao ka na traffic. Yun sir.
May kami dito vegan, ngayon kat dapat nagpa-opera ni Mami, iti mata na. So nga jak mga programa yun to, madamdam ha. Ni dati ti buyayin yun to, madamdam mga kanemers. Ken, madamdam agbuya kayo to pa lang ti lagit ti na palabas, DCJC. Yan. Hindi kalman lang, mga kanemers. Dati imbasa tayo nga drama ket taga Abra. Ngayon may dito Vegan City, may nagsapol iti katakta ko na inay na. Ngayon ket awan ti mga etking kuha na di Abra. Kumarkaramot laeng ti kapitakan kano. At dito ay nabirokan na ni Bebe. Ni Bebe nga nagkindaayatan damot. Ni Bebe nga nalaing agsapari, nalaing agkabalyo. Sana yung paraman dito sinanglaw na kina taga-abra, amo napangkan. Inaraman namot ni taga-abra tiging gulod nan. Ayun, inyawit nan, di abrad. Di makadakas. Ijayan nga na dugtalan na ti pudnong ugali ti Bebe. Sa dutmot gayam, na arte. Hindi na mamog trabaho. Etan. So ngayon may tayo dito ay may tayo man nagpasyar. Kaya pasyar kayo met. Kumuna nga hindi pasyaran dati Bantay Bell Tower no malagip yo idi July 27 idi naginggened idi magnitude 7.2 dati sentro na dati probinsya ni Abra mesa dati Bantay Bell Tower di natadaal at dati part na nagregret nag-viral pa ada na ka video. Pwede tayo kumustahin, di man kitain, sirpatin tayo, no? Kumusta mo? Kasi na po Diyos, ayan, nakatakder mo tayo lang, natipker. Ayun, makita tayo dito yan. Siyempre kaya. Hello Agnes Ganyo, Jerry Mangova. Hello pa ni ano tayo ito eh. Pasensya, makita di ko comment namin. Nag-cute dya kabalyo niya, may sunflower na eh. Hello kay ni Elizabeth Tejada. Yan sir. Okay. Yung dyan sa bangin nagparking sir. Ni George Sarian. Ni Rona, happy watching. Ngayon, sumbalik tayo dito yan. Sa St. Augustine Church. Jack Marino, St. Augustine Church. Tikitain ba rin ano, Dani Bebe dito eh. Dito eh, di Bantay, Ilocos Sur, ili ti Bantay. Dito ko lang mag-parking sir. Okay. Dito lang tuloy mo sir. Sige, bumaba. Ayun. Okay, hanggang maka-strict ti Kalesa Ijay, so nga datay lati bumaba. Okay, busan tayo natan. Iyo rin naklataro din boss. So, tagan talang to damdaman sir. Ijay. Dito lang sir. Okay. Yan, umulit na yun. Yan, yung paglangin ta naglulem.
Yan, ito ti yeah. Ayan. Shrine of Our Lady of Charity, St. Augustine Parish. Ito yung Bantay, Ilocos Sur. Ayan, ito yung Jai. Ito yung kumustahin. Ito yung Bantay Church Bell Tower. Ito yung nag-viral. Idi naging ganit. Idi napigsa. Idi bulan ti July. No, kumustamet. Kahit kumustamet ti kumustamet ti stamina tayo. Medyo apo, agabot agsangat ka. Al-alin ako. Adali ti pagkatangan ti souvenirs dito eh. Dito ti St. Augustine Church. Ito. Ay madito yung mama na Jeno ka sir. Madit mama niya sir ya. Oh. Madi kano ti sumrek ti turista dito ay gamin. Sipod idi naggenggened sir. Sipod idi naggenggened iti napigsa idi no makita yo dito ay dito tayo zoom tayo. Ada dagiti paset ti tower nga kasla nalikyaban na natinag ha? Natinag di may isang apel na edit mga apel yung natinag kano di duwa nga bel ijay. dati ada apel dito sa akong Oh, di diyan ato ti adda. ita flooring. Ayun. Madi. Hanggang agpatinggala dito di kiti turista sa dadati. The church is Narvama eh. Apati dito church. And then way kadakrak na di unag. Di ka hanga mo so sir pagmisaan no ka manong. Badminton. Ay di tino ka ti pagmisaan. Di kay madama ti repair na mano. Awampay. Nung pangata pero malpas na tatay bigan. Isa runudan to dito. Inyo na dadya ti St. Paul Cathedral. Okay. Ni manong ano na mo manong? Crisanto. Manong Crisanto, tour guide. Association of TGIS. TGIS, ano ti pagtarusan ti TGIS? Ilocos Sur. Tour guide of Ilocos Sur. Iso mesa kano miyembro iso na met ni manong Crisanto. Ngayon madama dadto nakabantay dito St. Augustine. Ito pa registration ti St. Augustine's Parish. Ayan. And then the tower is 1591. Ayan, 1591 manong naipatakder iti Bantay Church Bell Tower. So Watchtower and then Bell Tower from St. Augustine to Bell Tower, and then Watchtower to the upcoming invader. Or nakikita natin mga galleon trade nung unang panahon. And then nakikita mo rin going to Cordillera Mountain. Going to Cordillera Mountain. Going to province of Abra. And then the most beautiful popular, the bridge of Quirino. Quirino Bridge, dito malabantay. And at pagpagka tayo nga, City Wall of Bigan. Hindi makita iti. Well. Ayan, so ado ti amo ni Manong Crisanto, may panggap iti dito tourist spots dito Ilocos Sur, particularly dito Bigan, Bantay. Dito ti mostly nga papanan ti turista. The Bantay is one of the old town. Ayan. 15th century, and then the Bigan is 17th century. So imun una pa nga nagbalin nga ili dito Bantay ngem ti Bigan. Kati Bigan nabit pa nga nagbalin nga syudad. Kasi 1572 and then 1591. So halos almost 20 years. Ti nga imun una ti Bantay nga amang. Kasi dito yung pampapanan ti tao hindi. Isa'y Bigan hindi. The Bigan before, hindi ka makapunta riyan kung hindi ka magbabangka. Gapo ka dati Karayan. Karayan nga taklo hindi. Wen. Ngayon gapo iti panakay atakder ti bridge iso nga accessible and ken na lang iso ti pinaduras da ti Bigan man. Pinaduras dat Bigan nga talagan. Sipon iti na ikan ti bridge nan. So dito dati Bantay Bell Tower nga sikat na sikat aglalo idi napasamak ti magnitude 7.2 nga genggened idi July 27 iti dating tawen ket ne kas makita yo
Dayjay, ada deti kas lati pitiping na. Kaya narigreg kanupay, at nagkanupay ti duwa nga tower na. Jeoneg, kaya diti sango. Ayan. Kaya iti agdama, madi kanupay nga mausar nga pagmisaan deti St. Augustine Parish. Adamet ti nadadael kano Jeoneg. Iso nga, dito'y badminton court, dito asidiglaeng. Iso ti uso sa renda pagmisaan. Ken saan nga sana mabalin sumrek dagiti turista dito'y mismo sango ti church ken ijay tower. Unlike idi sakbay ti didigra ket open na open mabalin pa nga ulyan dagiti anay manong. Mabalin pa umuli dagiti turista. Ayun. Alaket intono kanu malpas dati church de Vigan ti palakatirimaan na isaruno dantumet kanu dati St. Augustine Parish dito Bantay, Ilocos Sur. Yeah, thank you Manong Crisanto, thank you. Thank you ka dito TGIS, dito tour guide of Ilocos Sur. Ayan. Hindi harot sa maroon JNT birth home ni dating presidente Quirino, tama Elpidio Quirino. Ayan. Thank you. Ayan. Hindi agsubliti ka DJ Kalesan. Oh, puna pudot pa rin. Wow. Pudot mga kasin. Apa tour guide tayo. Agsubliti di kira tour guide tayo. Ana, jak makita naman viewers tayo. Basta hanggang pa nag-share, paki-share dito live streaming tayo. Tapno maawis tayo, pwede kita do mga friends tayo nga umay damit magipag tour dito Ilocos Sur, particularly Vigan City ken ti Ili ti Bantay. Kaya gabgabo tayo dito Bantay Church. Tayo met itata jay birthplace ti dati nga presidente Elpidio Quirino. Yan. Pudot lang kanya. Pudot. Okay, pagkukurayan habang dati ti biyahe. Yan, nag-shout out. Jeffrey Aspa, shout out. Di Kasin Arnel, Sambusonito, dito San Juan, Ilocos Sur. Happy watching my king ka. Kasama 10. Okay. I went kasi Arnel, amo nakinalasin ko dito GPR nga big bike mo gud. Ken dito patig mo nga pantalon ni Sony ni kasi Arnel dito mo na. So binusinahan ka gud, tigmalyaw ka. Dinaknalasin ko na. Siguro agad mas daw kamot alamat anak ko mat obra dito ka kabugaw. Ayan, iya. Dito Arco ti Vigan City. Ayan. Ayun, sumrek tayo tibigan. Kabo tayo di Bantay. Hello, kaligani kasutil. Lagi tayo mauma ti view dito Vigan, ingay palag buya ti ingay palag dengeg ti lagi pinapalabas ti DC. Yan ti live streaming na. Yan no kayo ti makipagpaspasyar kanya. Ayan na. Agbuya kay palag dito eh. Hello Mary Ballasilio, wala na ay ha. Sino pa din na?
Cousin Arnel, lumakas kam to. Hello kay kini Adina Lin Tangonan, kastamiten kini Lin Villaspir de la Cruz. Nice. Ni Tabarnilla Remedy. Anak. Kasin yung dito ka. Ano? Bawatan. Yan. Hello, bye ni Reynaldo Tupinyo. May ko amin in kinuyog ni mami nga may nagpa-opera ti mata dita Metro Vegan Hospital. Ket bayad nga kada da jay unig sa hospital. Pag-urayan tayo, iso nga nag-live tayo. Kahasan nga makaprograma iti alas 2:30 adayo pa ha. Baka alas 2:30 malpas pala dai jay. Ket detay pa nagsublimi di lawag. Nice view, Pogi. Una mo si Agnes Ganyo. Asyo natin nice view kasi deti vegan meno siya. Kaya. Thank you kasi Delia Raleca dudwa ko dito Hong Kong. Ni Rose Maria Valencia Gabuyo from Ilocos Norte. Ni April Marsan Martinez, Alexia Maburang. Atensyon, nakuti, iti camera tayo. Nakuti, iti kabalyo. Yun, iti Capitol, Ilocos Sur Capitol, ayan, Provincial Capitol. Father Burgos, sir. Padre Burgos. Ito mesa ka dikiti martir. Dito balay na kanan di. Vaccine card lang si Masapulit, sir. Sige, okay lang orehan na mamanita. Orehan. Anak sa mureka. Kita pagaramidan ti Bornay, sir. Sige, mabalin tayo ti Bornay. Kaya man gumatang dito astre nga sa bali ti anana. Magusto na hindi babae, lalo ka dito at DJ oy balasi tao. Dito kail iliw da. Teo je pagdamilyan, je pagburnayan, dito met laing Vegan City. Esabet ka dito paspasyaran dito pasyaran dito turista. Hindi babalay di sini. Saan tayo nga mapapalit? Baluarten mga kanemars na adamat di napantay di idya namin duwan nga nag-live tayo namatay nag-safari dito ta city proper dito vegan dito mostly dito heritage views dito structures ada nakatpay ada pala dati Crisologo ay boss ada pala open pala nagtaya tinigyan Sikiya, sir, naka-close by mo lang, sir. Jai? Sikiya man, sir. Ay, Sikiya. Yung lagkan tantonit lang, sir. Sige. Okay lang. May hidden garden, nauram mo dito. Then, sir, yung after 1 week pa, sir, nag-operate. Nag-operate naman. Hindi mo lang restaurant, tinauram eh. Yan, kitchen.
kitchen na lang. Yung jay, digiti lumulmula ka daw na problema. So open na. Di naura mga mula ka, sir. Open ka no pala hidden garden. Ngayon baka nakapshoot signal ija. So ang dilat na mga panen. Mulmula mo lahat natin makita ija. Ija ito lahat balayan. Adumot mula ni mami. Dito hindi na askin nga makita tayo. Digiti na-preserve nga old structures. Buildings. Hello, Kasin Louie. Ano? Taga dita pagburnayan Kasin. Taga dito ikaw, Louie. Oh. Tita Eden Antalan, Tita Singapore, happy watching. Miss ko Vegan City Kasin. Ni Mami Teresita Cabanyo Fuller, dita Kabaruan vegan, ano. Yan na time mo Mami may kanta. May tagpasyar. Yung tag-empanada. Hello Mami Shirley Sean. Dita Hawaii, di Ate Lilibet Tino Kabugon, dita Paway. Sakit, medyo dapat makita rin yan na. When Mami Teresita, dag dito vegan, madamak na nakalugan ti Kabalyo, ay Kalesa. Rosemary Gabuyo, happy watching. Ayan, alpas ka nyo. Sino tayo? Tanin, dapat dito yung pagburnayan eh. Hindi man kitain, hindi ay baka awan ti madamang data turista. Ada. Pakastikan to lang, sir. Ano ti uri boy ko mga anak. Hindi kita di ti Canada. Okay. Dito, dito mesa ka dito pagburnayan. Dapat mesa nga pagburnayan ni Jay, dito timon una. Oh, dapat glako ti souvenirs dito oy. Ken yun souvenirs. Ada kiti delicacies, t-shirts, pakalaglagipan. Ayan. Dito eh. Late lang manang late lang. Palayo ko lang siya. Palayo. Like magnet. Oh, Saan ito. ang gaganda oh. So ganda oh. 300 lang beautiful. Kalesa. Ganda pa. Oo. 300 lang sir. Magkakasamang wallet pa yun. Saka pa Apo? wifi. Ay when kasi Louie umayag dita, dumagasag dita Vegan City Public Market ada apo dati pabalunan na tayo ni Kasin Louie ken Kasin Camille ti Bagnet ken Longganisan. Lai Miguel Constantino, hello, happy watching. Ni sino ba? Yeah, wala kay amin. Mami edita sa Blay, agbibuya ka mami. Ano nga tadi gitu? Chichapap sir. Chichapap. Oo. Yan sir. Palsiik, Tirado, wala? Palsiik. Wait lang mana. Ito sir oh. Magaganda ito. Mga magnet. 300 lang. Wait lang mana. Naka-anak kami, may tutor ko lang dito. Ay sir. Shopping board sir. Sombrero 100. Hindi ko lang ipakita dito pagburnayan man lang. Ayan. So sakbay ka makasta mismo nga pagburnayan. At dito makita nga lakod ang souvenirs. Kita kornit. Ayan. Biyaheng Ilocos, Philippines. Gawid kayo, da kayo ng OFW. Gawid kayo. Ako, dito arak, wine. Yeah. Hello kini Aida Navarro Ancheta dita Hawaii, happy watching. Ni sino ba eh? Ni Baby Lynn Marokin dita Hong Kong, happy watching. Nakto mamad dita no. Wala gawid kami na. Apo ay ang serviti ado nga dolyar yun no, di kay mat makapasyar. Hanatat mabalinti nga isang put aya. Diti astray ko mga magustuhan da. Diti astray nga diti astray nga magustuhan diti OFW nga nabayag na. Ay bagyo din.
Awan da, anda ka lang aramid kas dito. Ayan. Oh, nabintas nito. Ito na yung may display. Lakwan dak man dito lakong ke may nag-live dito. Dito nawan dito pag ananda. Pasensya. Pasensya awan dito awan turista mga kanemars. So nung agpaana tayo, agpa-demo tayo. Awan ti itip tayo. Ay California gayam ni kasin Aida Navarro Ancheta Hawaii kung kulang mo California gayam. Ayan, may kanto meten kasin Babylin. Astre nga balang ko awang gayam jikano bagyot ayan na dayjay. Handa ka no agar aramid ti kastoy dito hoy. Leo Francisco Bismonte makapamismet ta vegan kasin ko na watching from Honolulu. Ni Lai Miguel Constantino pagod na yung kabayo. Awen kasin Louie, umayag to dito. Nabandog di kabalyon Mami Shirley. Ayan, permi. Nadagsen na kami ta nag-lunch kami di Bantay, di sa Angot Hospital, di vegan Metro Vegan Hospital. Ayan, kita mismo ti Vegan City anak ko na ni Tita Eden Antalan. Wen Mami dito eh. Sino pa eh? Alright, hindi awan ti anata. Kung awan ti turistada. Sa awan ti gatang tayo, awan ti tugot tayo. Eksakto lang pag pledek ti kalesa. Sir, awang gatan. Sir. Awan. Thank you. Ay, siya kano ti turista ko ano. Asla sa anak kami naglang nga turista so. Okay. Ito yun, sa Marano, hintay ka no dyan. Hintay lumabas lang dyan, ana. Ay, ha? Dumagas naman labid, dito, ana, ay, madamdama. Hintama pala, dito, ana. Nagkagan natin. Vegan market. Hintama pala, dito, vegan market. Oy, Louie, baka kami lumaya kon. Sa pulik lang ta, pesto yun. Ako dito, da bagneten. Bagnet, ken lungganisan. Orita, libre promotion to manin di programa. Adada pa yung asyak tinabandong, yung kabalyo. Mas budot lang kami. Ruwarian via Pearl, happy watching kay ka. Ay, bagyo nga talaga dati. Sinambu, ano? Hindi astre nga daanan na. Doon, kaya. Awan kasin, dak dito vegan. Kinuyog ni mami nga, kinuyog ko ni mami nga may nagpa-opera ti mata. Ni daddy lang ta tibuyain yon alas 2. Ayan, urita damot panakpak na dahil dyan. Hello, may kini Marife Kadugo Ilias iti Hong Kong. Iyon, manang kong anemali, nagbibuya pa eh. Apay pinanawan yun ni Mami Old. Nagdamon, kaduha na. Ni Melinda Sanchez, kaduha na. Ni Jonathan Nabong. Ito eh. Cadalzo. Dito Hawaii, happy watching. Kakaasi takabalyo, nadagsin kayo. Traffic. Okay. Mabayat na traffic. Sabi na tayo pala. Awanti pa nakpakita mo sa punan tayo ni Bebe. Bebe! Bebe! No, dito sa akin nagbuyay di kalman ni Bebe. Isa dito may nga karakter tayo, yung drama tayo di kalman nga taga-vegan.
nga imay kinasawa ti taga Abra. Ti taga bigan nga ni Bebe nalay nga kabalyo, nalay nga gumiling, agdamili. Marnel Agustin, awan palakpak ito, wala na. Pasensya kasi tulong bigat laingin. Dati dito Bigan City. Nung mabalin ko man, nung masapulan tayo ni Bebe, tayo sulat panakpakin tayo, tayo live tayo ko man. Ngayon na met. Ano ba yun? Yata ba? Tita Gib, happy watching. Enjoy ko na. At that ni Beverly. Uy, kasi Arnel, lumagasak to. Uy. At pagkakasan tayo. Umaya kon, Camille. Umaya kon, Louie. Kita public market. Medyo nakuti, tag-kinod-kinod. Dito ka ba niyo? Iyo rin ako na boss? Okay, banda. So yan, ito ay public market. Dili Batog na, ito ay terminal de Partas. No, taga Ilocos Norte kayo, pagpampa Manila kayo, familiar kayo, tumagas na yan, ito de Partasen. Yun. Sa dito yung Bangir, at damit hotel dito eh. Daan nga hotel dito eh. Yan, nagiging meat section ako ha. Meat section, nagiging bagnet na gawin ko sa. Sakto sir sa Batog man sir. Ah, dito eh. Okay. Parit dan sa tiyang anak kamas ya. Hansan sir. Kanin na ya. Eh sir, hamlet niya ako dito. Diba? Ginak ko lang sir. Ah, sige. Hamlet niya ako dito. Andi part nakamasin. Baka di malasin yun. Sige, thank you. Sa boleh kan dulu tetang. Sige sir, salak lang sir. Ah, okay. Ay, gito lang sir. Second floor kano. Data yun, ito yung Bigan City Public Market. Ay, dito yung kan. Eh, ni, ay, pwesto ni Camille. Camille. Ay, dyan. Ay, dyan sa akin mo. Ay, basta iba nakasama dyan. Thank you. Apo, sikat gayam ni Camille dito eh. Camille Buen, sikat. Sa bulik. Kamagik no sa dino, ti pwesto na kat. Dyan, kung ang muda. Ay, ito eh. Hindi ka nalasin. Awan ni Louie. Dati ni mga kanemars ni Camille Buen. Dati tikap apa ni Louie 20 kaya comment. Ayan. Apo. Apo Diyos ko. Dahil kita ilalako ni Kasin Camille, kay ni Louie. No kaya ti agorder. Ayan. Ito di baglet na apo, nagimos na lahat. Po, Diyos ko. Dito di paborito nga kang kanin, dito religyoso. Kada panganmot kasi yung masasindig ka kani apo Diyos. Isa nga, ayan. Ano yan? Ayan, dami meatballs na. Mahilig ni Kasin kami ni balls na talaga. Ito. Adano ko dito yung second floor ti
Vegan City Public Market. Dito yung pwesto da kasin Camille kani Louie. Ayan, makita yun. Oh. Ni Mami kan ni Ellen nga madada di hospital di Metro Vegan ito yung bantay. Yung bagong urayak imahig dito yung may nagpaspasyar. Dapat na mga programa. Apa na ba na ni Louie? Nagatoprana niyo ba na? Mang pachap ka kasin ko. Anin. Hindi ito kapag pamita eh. Apo Diyos ko aya. Nay. Thank you Camille, thank you Louie, thank you ti ano siyo. Bakit mag-promote? Managbabayan ni kami. Nasa ulang no ni Louie ti ka sa una. Hello Ate Everlyn Salmo Backlick Soul. Ayan, nagpaspa-share kayo to kahit ti makasidsidayon kayo ti vegan na bagnet ken vegan longganisa sa pulen nyo lang ti pwesto ni Louie and Camille Bell. No, kontakin nyo lang ta idan ulit kanayin temet nga makita ida. Adda pa meatballs na ni. Na duma ti size na di ko ti balls da. Dita kasi ti balls kan taga vegan. Dito medyo dakkel. Kamo taga ano ito eh. Taga ano ito man? Ay, morkon leta, morkon. Embutido kayo leta. Ayan. Dito met, ada tingi-tingi, ano ka, 1/4 sa ito ka? Or 1/8, kurang. Ako, gusto nagimas ni Sagpaw ti dinengdeng. Ayan. Thank you Thank you Camille. Deta ni Camille. Dito nakalaplapsat nga, deta ti mesa nga, alat na ganan? Mesa nga avid viewer tayo. Ay so da nga agasawa kini Louie Ben. Dito ka naglawa kay ti market section. Ay mid section Well, nawa. Okay, thank you. Well. Intero din, bye. Pero maminsan, may naman pumasyari dahil. Kini majang ibagam to. Pasensya, hindi lang ka umay. Thank you. Bye. Okay. Nasidayin tayo. Makaduming ada pagpabalon tayo ti estudyante. Nasidayin tayo. Isagpaw tayo ti di kita ginisang, anateng, dinengdeng. Yun. Kapag-beat tayo dito adapin nang isagot iti 1, 2, 3, 4, 5 dozens nga longganisa ken iti meatballs ken bagnet. Thank you once again asin matlang dito asin Louie and Camille Buen, thank you so much. Okay, next. Ni, ginadawatan dati ti anan. Eso nga na kayo nga adat tabalasyo taon agaw-awit kay dito ita kayat yung ramanan mo ti produkto da Camille ni Louie. Kaya kontakin nyo lang ita. Naimas ka talaga ang agluto ni Louie kini Camille. Kas kaimas ka no ti ayan ayat da nga gasawa ayan. When Mami Shirley, may kanto dito, ito kuyugeng kanto, ipa-share kanto dito, yung Mami Shirley dito ibigan.
hello kay Norberto Garcia. Ni ano Cousin Everly in 1986 or 87 ano di nga nabaddekan na dito Bigan City. Yan. Ampera City idi. Oo. Bueno, at po yun kayo to, Mami Shelly, gani. Sino? Ay, Mami Arlinda. Uray siyak na banlog ako. Jerry Mago ba na banlog? Uray siyak. Pinasap-sap ulit ka rin. Ayan, ni Beverly tanak man sinanglang. Para manakman di sinanglang. Para manakman mo ti produkto ti Lawag City. Bakit ibaga ti taga-abra nga awan laing ti taga-Lawag. Kaya hello may kaniya Flor Delisa sa Danggil. Dito siniktayan dito Crisologo Museum ni dating Mariro gobernador sakbay ti Singson Crisologo tinagtaktakam dito malagit nga ti Bingbong Crisologo isot amana ti nanang hantalata sumsumre kan labsan talatan dito sa rapay kit din Crisologo digitiwat lang old artifacts kada giti antique nga bambanag ti makita diyan. Well, biroken yung dati pesto da. Ako nagpintas pa dati para lako da. Nagpintas ni lako ni Camila yan. Ni asino nga bebe kasin yung ni June Mark Siganay ni Evangeline Barbosa Jerokem to kasin June Mark Kakal Kakal June Mark Kakal watching Elda Torda sino nga bebe kung hala dati bebe nga inasawa ti inyawid di taga-abra di kalman di ka siguro nagbuya ti problem of the day kasi datay tata dito Kali Brewery Granidan ti beer so makita dito di hotels old buildings dati mapan Jerawis apo dati dalan nga mapan diyan ni kasin nga Louis Benen Jerawis ito labasan talata di kita wala di kita kirino ka dano Ando subligyan lang sir na. right Saka di mga ba mga parte sir. tama di ba kita diyan yung simbahan ni St. Paul lima basta di diyan ya madi ka di Antay makalabas ng hindi sir sa ako. ingkos da Well sir. okay sige okay na dilat ta kalipit solo ganto Di mga ba ang okay dito oras Jadi tipiya sir. si Kia ay madama matatarima Ano medyo na damage din tipiya sir. oo kang ronan kaadwan nga na damage hindi naging gined gati old buildings na syempre narukok man digiti pundasyon nan so nga digiti duduma madama ti renovation na kas kumali jacket na nakakaberan ti tuldang nagtakkel madama man siguro renovation na kaya dapat digiti residential dito residential homes nga old buildings madlaan sa kaman dito residential ka ini basta pinaberan ng tulda ito Hotel Luna Annex old building pa ito Hotel Luna ito old building dito may paru-paro dyan balay na dito
reserve di alat na nga daan. Dikit daan mo tayo kay kayo kapis. Di bricks. Ayan. Tata nagsubli tayo diyay mabalita kad nga pag buo nga Crisologo, sige. Tayo, di kali Crisologon. Ito yung sikat nga heritage village nga kunada nga day-dayon di turista nga puta buo nga street na-preserve na iti buildings. Di makakita ka iti old building nga pinagbalinda nga Max's Restaurant. Mapantay mo, di dyan tingnan. Munggo dito dyan, sir. Sige. Saktong 20 max, sir. Ay, bueno. Kita mo lang, dyanan. May agrogyan na. Malapsan tayo, tilugan ko. Hindi nagparking kasi Ay, sir. hindi tayo balasin. Hindi bang yun. Nagrigat sa apol di parkingan ni Sentro, di Plaza. Dito kami pinakasara na palang di simbahan, sir. So, narigat. Kaputa tartarimaan nila. Tartarim nila. Kaya silang kumati kay parking, sir, ni Ma'am Paynet na magaling. Hotel Felicidad. Hindi tayo tilugan tayo ni URO 134. Namok na. Hindi tayo tilugan tayo. Okay. Dito hantay ngayon may dito Vegan City. Makikita yo lang idi, magno mabubuya yo lang idi ti pelikula ni Fernando Po, iti action films. Dito basta may pelikula nga Pilipino. Pwede kinaimat yung panalo, sir. Ay ana gana. Kasa Harbin. Kasa Harbin na mas empanada na. Magaling mo tayo sa kahit pa. Oo. Naiimas ka nung MD empanada ni Bebe. Tapos dito bigan, at dito nalalapsat ang pampalasang. Okay, dito yung Tikalye Crisologo. So dito doon makita na dito nga Kalesa. Kasin, ay Evelyn. Kasi, ay ni Best Evie Cloud. Dito yung bagim kain. Dito na yung Best Evie Cloud. Casa Evelyn. Casa Blanca. Uri dito dapat dikit yung matartarimaan building siguro naapektaran yan hindi ganun kasi dapat talaga dikit continuous maintenance na kasi dahan yan Cafe Uno na imas pa dyan pagkasak dyan naraman ako dito yung souvenirs adot magatang dito yung souvenirs aglang lang ka turista ay narigat ka tumawar nakita ka ti restaurant old building na bangko shopping center dito niyaman nga pasdek komersyo hotels. Naimas pa ice cream. Ano na, ice cream ko. Nag-awit kami lang kasi maopera lang ni mami. Magbit na dyan. Mga mesa oras na surok lang di operasyon na. Dumagas kampay kami ka. Asin Arnel. At ang kitid na. Ayan. Shout out iti